Nā e whawhai ana te Hauora o Ngāti Haua kia aukatia te horapa o te mateuru tā ki matamata. Kua piki ake te nama o ngā take i te rohe ki te whātekau mārima. I pēnei rawa te nui o te hui ngā take nei, nā tētahi hui whakanui i te rā o hato pāteriki e rua wiki ki muri nei. Hei kōrero i tēnei kaupapa kia whakawhiti atu tātou kia Kereama Rights kei matamata i tēnei wā. Kereama, he hara ngā kōrero o te wā. Wikitoria, he pikinga tērā mā te waru tāngata i ngā haora 24 ka pahe mo ake nei. Nō reira, koe nei te pūreirei ara ko te cluster nui tuarua i Aotearoa atu i te kāreti o Marist i Tāmaki Makaurau. Nā i reira au i te wāhi whakamātautau i te rānei, ka au atu i te kotahi haora ētahi e tatari ana engari moho anoa nei i ngā rangi e toru ko pahe mo ake nei tata ki te toru rau ngā tāngata ko whakamātauria i wainga i a rātau ko etahi o ngā uri o Ngāti Haua, o Ngāti Hinerangi, me Ngāti Raukawa. E rere ana ngā kainoho o matamata ki te whare whakamātautau i te horapa haeretanga o te uruta korona ki tēnei hapori. I te ata nei, kua tai mai te rongo, ana ko pā tēnei mate uruta ki te atu o mātou whānau. We have had some whānau who have gone for testing for Ngāti Hinerangi, however not confirmed as yet. E rua te kau kē ngā kēhi ko whakamanahia i matamata, i ngā rangi e toru ka pahe mo, e toru hoki ko kitea i Waharoa, me te mānukanuka o Ngāti Haua me Ngāti Hinerangi e tipu tonu ana auara raunga. Absolutely devastating to think a small place like Matamata has the second highest cluster in New Zealand. And at the moment we're testing more and more to see whether how far that's transmitted, but we do know that that's already transmitted within one of our whānau. O tērā pea, kua whakawhiti tēnei mate mai tēnei whānau ki te atu whānau. I tīmata te hora i konei i te pāpara o readout kei te puku o te taone, i tētahi whakangahau hato pāteriki, i tūwai i te 17 o Maihe. Nā wai i pāngia tētahi kaimahi, ka hora ki te rangatira o tēnei pāpara, ki te hapori whānui. We know that there were a number of businesses also at that same readout bar during that time, so the transmission or the likelihood of transmission is broader than just the readout bar. Nā runga i te kaha o te horapa, no te mane tēnei whare whakamātautau ka whakaritea. Neke atu i te rua te kau ngā waka kai konei e whakararangi mai ana ki te whakamātau i a rātau anō, me te aha mārama te kite i te a wangawanga kei ngā mata o etahi o ngā kai hautū. We've got elderly, we've got sick, we've got young mums, young babies, not immunised at all in those kinds of issues. So it's a serious concern for us. We have very few kaimātua, and we certainly don't want this to impact on them and their well-being. Hei tā te pirimia koe nei te hiranga o te taumata tuawhā me te pūmau ki ngā tikanga noho haumaru, noho ki te kāinga. It also demonstrates why being at level 4 now will help us to continue to contain that transmission. Imagine right now if we had that cluster, that outbreak, without us all being in self-isolation, and what that would mean in terms of those numbers, with one person transmitting and passing it on to 3, maybe as many as 5 people. That is how you see the kinds of outbreaks that we have seen in other countries. Hakoa te taumaha e taunaki tonu ana tēnei hapori i aia anō. Wikitoria, hei āpiti atu ki tērā tētahi kuia kei ona tau whitu te kau kei te ICU i Waikato e noho ana i tēnei wā, engari kaore te mōhiotia pū tokohia atu anō te whātekau mārima kei te hohipera i tēnei wā. Engari, tērā tētahi whānau kei matamata nei, he māma, he pāpā, ko pāngia, ana ko whakamātauri a wārau a tamariki, engari e tāria tonu tia ana ngā hua o e rā whakamātautau. Hoi anō ko te kōrero ki etahi atu ka pāngia e te mate i tēnei taki wā, whakapātu ki te Healthline, whakapātu ki tō tākuta, me noho taratahi atu i te hunga kei roto kē i tō mirumiru i tēnei wā. Kereama Rights, e mihi ana ki a koe e nā whakamāramatanga, tēnā koe. Toko maha ke ngā prihi mana kua hou atu ki te tai tokerau, kia tika ai tā te mare a whai i ngā tohu o te noho here. E ai ki te ko mihana prihi mana kia Mike Bush, ka mau here a te tangata takahi i ngā ture o te noho here. Me nā heri te tonu te takahi tia o ngā ture e te tangata, ka hāmene tia ia. Te ahua nei ko haere tonu ngā mahi i nei taone o te taitoke rau. Hore kaua no te kōrero kia tau ki etahi tāngata. Kai te noho mātou i te taumata tuawhā i tēnei wā. Ko reo e hea nei ki te whakaaro
me pehea te āhua o te taumata tuarima me te taumata tuaono. He tātai waia hōta ngā prihimana e tai ai e ngā tāngata te wātu mo era e whati ana i ngā tikanga. Koni atu i te pāmano ngā waia i whakautua i te rātua tahi. E kore tēnei kaupapa hei tino tau ki roto i te ngākau, ki roto i ngā taringa, te hinengaro, o tēnā o tēnā o tō tātanei hāpori o te taituke rau nei. Ko te kai komihana prihimana ko Mike Bush hoki e tumanako ana, mā te rawe me anō ki te raki e whakapūmautia i ngā tikanga ā-motu o te wā. I can say that we have deployed more of our police staff up into that area to again engage, educate and encourage people to do the right thing as the majority are doing. And of course, if that doesn't work, there will be an enforcement follow-up. E rangi anō kia whiu e hara mā ngā prihimana noiho te mahi. Mā te katoa te mate uruta e whakakahore. Stay home, please. Just please stay home. You're going to end up wrecking it for all of us. I nei rā, a pōpō i ngā wiki e heke mai ana, ka puta mai tēnei ngāngara, tēnei māwiwi ki wainganui i a ngai tāua. Nā hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō tā te kāwanatanga uru pare atu ki te Covid-19, kia whakawhiti atu ki tā tātou karere i te whare pāremata ara kia heta Gardner, e heta hea hara ngā kōrero te wā. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou e te motu whānui. Tuatahi atu ko tētahi o ngā kaupapa i kaha tohea ki konei ki te whare pāremata i tēnei rā. Ko te whakataua te kāwanatanga kia kaua te hunga kua heke mai ki Aotearoa i tā wāhi e mau ki te noho here ki roto i ngā whare motu hake. Ko koia te whakataua te kāwanatanga i nā tata nei, kua ehia kēnei ngā rā tēnei āhuatanga i kōkiritia ana, a aha kua te āwangawanga o wētahi, kaore ngā pirihimana i te whakawhirinaki atu ki te kite, mena rānei kei te noho tūhāhā taua hunga, ko tā te kāwanatanga, mena kaore te tangata i te māwiwi, mena ko taua tangata rā, ka whai wāhi atu ia, tōtika atu ki te kāinga, ka tāia e ia te haere ki te kāinga. Tuia ki tērā i rerenga whiua te āpitihana i tēnei rā, ko tā rātou kia kaua te kāwanatanga e kōkiri i ngā hui motu hake, ngā hui tapu o te kāwanatanga, ki runga i tērā o ngā hononga arā te Zoom. Ko tā rātou kaori te tika ngā hononga a kia kaua rawa e kōkiritia i ngā kaupapa tapu ki runga rā. I te kāwanatanga e tohe ana i tētahi hangarau kei reira rātou, e whakanui ana i tētahi anō, ko te hiahia o te kāwanatanga, ko te whakaputanga i tēnei rā. Kei te whakamahi rātou i tērā o ngā pūmanawa tautono ara a WhatsApp, ki te tuku i ngā kōrero, ki te tini o Aotearoa, o ngā whiu o te mate uruta. Rather than being an app, it utilises WhatsApp, given that so many New Zealanders already have this function on their phone. So once you have WhatsApp on your phone, if you simply open your browser, type in covid19.govt.nz/WhatsApp, it will give you the option of sending yourself a link that will then open in your existing WhatsApp app, and you'll have the latest COVID-19 information right there directly on your phone. And you'll see that it includes the latest case information for today, and will do so on a rolling basis. Ko tētahi anō āhuatanga kei te kaha kōrero tia ki roto i ngā hapori Māori, ai toko iti noiho te hunga Māori kua mau ki tēnei mate, engari hiaha te take. Ko te whakapai o wētahi ko te take, he toko iti noiho te hunga Māori kei te whakamātauria mo tēnei mate. I tuku au i tēnei pātai ki te kaiwhakahaere matua o te manatū Hauora mo tēnei kaupapa a tāku te Ashley Bloomfield, ko tāku tono ki aia, hiaha te toko maha o ngai Māori, kua whakamātauria mo tēnei mate. A few days ago when I provided the information, we had, I think, 4% of positive tests were classified as Māori. We're actually going back and having a look at what's really important is that the ethnicity classification has been done correctly, so we are tidying that up.
Secondly, as part of getting information about the number of people being tested as opposed to the number of people who have tested positive, we will try to get information as much as possible about the demographic, not just geographic location, but also the demographic. So if that information is available, and we should be able to do it because we can link through the National Health Index number to people's NHI and work out ethnicity breakdowns. Can we get a ballpark though? Can we get a ballpark? I mean, are Māori testing for this a lot? I'm sorry, I don't even have a ballpark, but we're working on getting those data. It's important for us. A tēnei rongo nei tātou I wēnā whakamāramatanga, kaore I a rātou ngā whika mo te tokomaha o ngai Māori, ko whakamātauria ki tēnei mate, engari kei te whakaheke wera te manatū Hauora, kia tāia e rātou te māho rātū I au atatauranga, ki te maria Māori, ki te maria whānui hoki o Aotearoa, I nā tata nei, Wikitoria. He te gādna tēnā koe I nā whakamāramatanga.